Bot loiraga uchi makul da sanghigadaba kana kanano haibase khantahauba chumgane. Bot maya yausilaglaba matamsida selyam ama puthokduna miyam phanaba honaraga bot loiraba matungda uchi makul da sanghigadaba kana kanano haibase miyamna yamna munna khantahauba chumgani haina Manipur Pradesh Trinamool Congress Committee MPT CC gi General Secretary MD Avir Khan thadorokpa cherol amana phongdorokle cherol asina hai Lauram Daida Tengna Manbe, Kainaram Daida, Yongman Bihaiba Pauro Ase, Ahalaman Sing the Yamna Toina, Nangna Bawai Sing Ne. Hogzikti Pauro Ase, Kaubugum Natraga, Kantata Bugum Taure, Masidani Pum the Makmapa Marang Kanga Dribasene. Boat Maya the Selyam Putokuna, Miyam Panana Bahonaraga, Boat Lord Bamatunda, Usi Makul the Sanki Gadabasing, Kara Kanano Haibase, Kupna Kantau Batsumgane. Boat Matam, Laglaga, Laikaida, Social Work Tauba, Boat Loiraga Social Work Lotion Kigadaba, Amasung. Belly rom the fee yom laga, Lord Kigadaba, Miyam da, Tat part of Bamawon Kaya se, Miyam the Munna Kantaning. BJP na bot maya, Yaurapa Matamsida, Minority Kanglupke, Bot Panganaba, Minority Singbo. Nungsiba Saragliba Sing ase, Minority Kanglup Singna, Yam the Kantaba Matautai. Maduna Trabade, Bot Hekaki Bagata Rokadaba Mayama Duso, Minority Kanglup Singna, Kantau Bachumgane, Pepi Langagna, Hoki Bachahi Marigi Matamasida, Tapna, Minority Gate, Chaktung Matpa Horagle. Kumza 2013 की पुलिस लौब की इंटरव्यू हाइदोरकपदा OBC मैतई पांगल की पोस्ट कुन मत्ख्रे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट चादा मरी पीगदबा अदु पीदना इंटरव्यू तौखिबदा लैंगाकना करिसु थौसादना लैथोकी हाइनसु चेरोलदुना मखाताना फोंदोरकले मणिपुर दा डेंगी की केस तारा थेंगनरे ngarang numidang phangkiba official oiba pawa mada मणिपुर दा डेंगी ना नहलबा मियोय तारा सुरे हाइदे Laina asi Manipur gi mapandagi changlakhiba miyoi singdage mathang laungarakpa oigani haibaga loinana hojik phawda confirm tawraba patient tara asigi manungda nupi taret amasung nupa ahum ni haire loinana makhoibu layengbage akangna thabak laukhatpaga loinana atopa miyoi singbusu makhata na sandorok handanaba honari haina pausina makhatare covid na laikhidaba singi ex gracia pithok hanaba wakat khre tha asigi mari da Supreme Court of India ge maikaidage covid 19 na maram oiduna laikhidraba singi Imung da lupa lising yang gi ex gracia pithok nanaba state amadi union territory singda khangan grabasu state asigi oina lakhotpam thokpa khongthang sing lakhotriba se athuba matam da lakhot nanaba MC PCR ge member oiramba Kaisam Pradeep Kumar na lengak ta wakat khre Manipur Commission for Protection of Child Rights MC PCR ge member su oiramba child rights activist Kaisam Pradeep Kumar na state disaster management authority ge State Executive Committee ki chairman su oiriba State asigi chief secretary da che thaduna wakat khibani haire Pradeep Kumar gi wakat aduna pallibade COVID-19 na maram oiduna laikhidaba singi imungna thengnariba khudong chadaba sing adu yanglaga Disaster Management Act 2005 ki section 12 clause 3 gi makhada lupa lising yankai pigedabani haina tha asigi mari the Supreme Court of India na order thokibane order adu gi matungi na hairiba ex gracia ge senpham adu Union of India, State Government, Union Territory Singna, Mari Lenaba, State Disaster Response Fund, SDRF dagi kaithokadavani amade Disaster Management Authority District Administration na pithokadavane. Ex gracia pigadoriba District Disaster Management Authority ge Mari Makhong Singh media da phongdavani amade hairiba senfam adu eligible oiraba singda application tharakiba numit kuntrani gi manungda pithokadavane. Chief Medical Officer Additional District Collector Additional CMO H Natroga Medical College ke HOD yauna committee ama semduna death certificate piba made semdok semjin ga mari lainana wathok sing yangsinanaba state sing na thodang lawgadavane loinana hairiba ex gracia se laisat ase tungda muk sandoroktuna misi mina thorokpadasu pigedavani haikibane adumoinamak Manipur ge district taraga taruk maktage hairiba senfam sing ase Pithokodoriba District Disaster Management Authority District Administration ki mari makhong sing media da phongdok pa laitre Supreme Court ki maiki dege de order thokiba numittage sayol amagi manungda media da phongnaba yathang pikhibane death certificate piba made semdok semjin ga mari lainaba thabak sing yangsinanaba committee semgadabani haiba wafam laikrebasu state asigi oina amatta semba laitre ex gracia assistant ase apply tawbada khudong chanaba Araiba namthoklaba application form sing thadoknaba court na khangalbasu hairiba form sing asigi khudong chaba miyam da phangandana leire amarom da tha asigi kungani thoida Manipur lengak na piba report ki matungina
स्टेट असिदा कोविड-19 मरम ओइदुना लैखिदबगी अपुनबा मसिंग असे लिसिंग अमगा चमापन मंगा यौख्रे अदुम ओइनमक सुप्रीम कोर्ट की याथंग अदुबु नाथैदुना ngasi फाउबा मणिपुर लेंगा की माइकेदगी लाइचत असिना लैखिद्रबा सिंगे इमुंगदा एक्स ग्रेसिया पिथोकपगी खोंथांग अमता पाइखतपा लैत्रे मरम असिना सुप्रीम कोर्ट की याथंग मतुंगिना अथुबा मतमदा एक्स ग्रेसिया पिथोकदबा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मरी मखोंग मीडिया दा फोंगदबने कोविड-19 के डेथ सर्टिफिकेट सिंग येंगसिननबा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी सेमगदबनी अमदि एक्स ग्रेसिया असिस्टेंट के खुदोंग चाबा फंगनबा मियामना एप्लीकेशन थारकपा अराइबा मवोंगदा याहनबा खोंथांगसु लखोटकदबनी हाइना कैसाम प्रदीप कुमार की वाकत अदुना मखाताना फोंगदोखे निंगोल चाकौबगी अखनबा ऑफर पीख्रे निंगोल चाकौबगा मरी लेनना कैटेलॉग अमदि निंगोल चाकौबा स्पेशल ऑफर सिंग मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना ngarang लॉन्च तौख्रे ngarang वांखै कैथेल असंगविदा लैबा पांथोइबे आर्केट ता पांथोकपा थौरम अमदा पोथोकसिंग असे MHSDCA गे लमली कामै अमसुंग जनरल मैनेजर मार्केटिंग ओ राजेंद्रोना लॉन्च तौखिबने थौरम अदुगा मरी लैनना मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन अचौबन हाई मितई सिंगे ख्वाइदगी चाउबा नाट की कुमई निंगोल चाकौबना लाकपदा पोथोकसिंग असे लमदम असिगी नुपी सिंगे अखनबा पुथोकपने महाकना पोथोकसिंग असे MHSDCL की मखादा थबक तौरिबा आर्टिसान सिंगे अचौबा कंट्रीब्यूशन अमनी हाइना सिंथारदुना कॉर्पोरेशन असिना अनौ अनौबा मखलगे ई कैटेलॉग अमदे स्पेशल ऑफर सिंग लेप्तना पुथोकपा ngamnaba hotnasi haina appeal tauखे bomna landaram lei taraga nithui suba manipur legislative assembly ge मिखलदा हाइरोक एसीदा NPP गे मिरेप ओइनबा थौरांग तौरिबा निंगथौजम डिटेन गे उखोंगसांग मयाइ लेकाइदा लैबा युमदा मसक खंगदबा सिंगना हैंड ग्रेनेड अमा पोखाइ हंदुना अटैक तौरम लै पुलिसना हाई बोम अदु ngarang नुमिदांग पुंग 3:45 रोम ताबदा डिटेन गे नौना साबा युम गे कैंपस मनुंगदा पोखाइ खे लाइबक फबदा गे अशोक अपंदी याउखिदे बोम पोखाइबगी पाव अदु हेक ताबगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस यौक्सिलक्तुना अकनबा सेक्शन थौरांग लखोटखे प्रेसना फंगबा पावगी मतुंगिनदे बोम पोखाइबा मतम अदुदा इंटेंडिंग कैंडिडेट एंड डिटेन युमदा लैते मफम अमदा इलेक्शन की मीटिंग अमा याउदुना लैबा मतमनि हाइरे थौदोक अदुगी मतंगदा पुलिसना केस अमा लखोतुना थीबा हुंबगी थबक चथबा हौख्रे हाइरे अवेयरनेस पांगथोख्रे थांगता फॉर सोशल चेंज हाइबा नुंगी वाखलोंदा हौखिबा अक्टोबर 13 तगी हौदुना मथंग था नवेंबर 15 फाउबा चथरगलिबा थांगता थाबुमगी सरुक अमा ओइना ngarang की मार्क्स अमदे थांगता डे ऑब्जर्वेशन कमिटी अनिगे मिजेंग मखादा जेम पब्लिक स्कूल पौराबीना सिंधुना अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोख्रे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकबु थागतजरी।